Upravo sam imao odličan sastanak sa predsjednicom Europske banke za obnovu i razvoj. EBRD je važan, jedan od najvećih investitora u našu ekonomiju. Banka je uložila skoro €1 milijardu do sada u razvoj naše ekonomije. Pozvao sam predsjednicu da i u narednom periodu nastavi da podržava razvoj crnogorske ekonomije. Razgovarali smo o podršci koju će EBRD dati na nastavku izgradnje autoputa Bar-Boljare. To je izuzetno važan projekat za Crnu Goru. Također razgovarali smo i o podršci koju je EBRD dao donošenju zakona o kreditnom garantnom fondu. To je izuzetno važan zakon kada je u pitanju bolje finansiranje naše male privrede. Pozvao sam banku da dodatno pomogne Crnoj Gori u što boljem pozicioniranju naše države na investicionoj mapi kako bismo zajedno sa bankom dodatno donijeli nove investicije u našu ekonomiju i to su zaista važne stvari za našu ekonomiju i važne stvari za bolji kvalitet života naših građana.